ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов. парчами давлатӣ рамзи соҳибихтиёрӣ, дунявӣ ва ягона ба шумор рафта, сокинон бо мақсади ифшои садоқату муҳаббати бепоён нисбат ба кишвари шукуфону офтобии хеш дар марказҳои ҷамоати деҳот ба бунёди хиёбонҳои парчами давлатӣ камар бастанд. дар деҳаи чорбоғи шаҳри Истаравшан ва ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич хиёбонҳои парчами давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. бунёд гардидани стумпояҳо ва парафшонии парчами миллӣ шаҳодати дилбастагии мардум ба арзишҳои муқаддаси давлатию миллӣ шуморида мешавад. ба истиқболи таҷлили рӯзи парчами давлатӣ аҳолӣ ва меҳмонони ҷамоати деҳоти чорбоғи шаҳри Истаравшан шоҳиди ифтитоҳи хиёбони парчами давлатӣ гардиданд. дарозии стумпоя 24 метр, дарозии парчам 14 ва паҳнояш 7 метрро ташкил дода бо арзиши зиёда аз 50 000 сомонии хайру сахои сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ қомат афрод. минбаъд ҳамчун макони пурарзишу муқаддас ҷавонони далеру шуҷои 5 деҳаи ҷамоати мазкур ҷиҳати ҳифзи марзу бӯми ватани азизи хеш, ҳимояи арзишҳои беваҳои миллӣ ва дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дар ин ҷо савган ёд мекунанд ва ба хизмати ватан модар раҳсипор мешаванд. дар сутунпояи 35 метра парчами давлатӣ бо дарозии 7 ва паҳноии 3 метр парафшон карда шуд, ки аз тамоми атрофи деҳа ба назар расида сокинонро аз сулҳу субот ва тинҷию осудагии Тоҷикистони хуршедӣ огаҳӣ медиҳад. маврид ба таъкид аст, ки парчами давлатӣ дар деҳаи милки ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич парафшон гардида миёни деҳаҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурии биистосоямон яке аз нахустинҳо ва беназир аст. хурсандибахш аст, ки ташкили хиёбони парчам ва бунёди стумпояҳову парафшонии парчами давлатӣ дар дигар ҷамоатҳо ва деҳоти шаҳру навоҳии Истаравшан, Зафаробод, Деваштич ва Шаҳристон ҳамовозии самимӣ пайдо ва бомарон идома дорад. масъулин ва сокинони сарбаланду хушбахт бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сулҳу субот, ваҳдати саросарӣ ва садоқат ба роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон зери ливои парафшони давлати хеш созандагию ободкориҳоро бомарон идома дода истодаанд. Мазбут Бобозода аз вилояти Суд барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, табибони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ усули эндовидеоӣ ҷарроҳии омосҳои қафаси сина ва ковокии шикамро муваффақона анҷом доданд, ки ин ҷарроҳӣ бори нахуст дар мамлакат амалӣ карда шуд. дар ин марказ гузарондани мураккабтарин ҷарроҳиҳое, ки қаблан имконпазир буд, бо истифода аз дастгоҳҳои муосири тиббӣ дар мамлакат анҷом дода мешавад. маҳмадалӣ сафар гузориш медиҳад дар ин хусус. бо истифодаи имконоти мавҷуда анҷоми ҷарроҳиҳои мураккаб ба сӯи табибони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ беш аз ҳар вақти дигар зиёд мешавад. мо бо тамоми намудҳои табобати муосири ҷарроҳӣ ба беморон хизмати тиббии худро мерасонем. айни ҳол дар марказ табобати ҷарроҳии муосире, ки бо истифодаи таҷҳизотҳои эндовидеохирургия ба роҳ монда шудааст. табибони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ баъд аз табодули таҷриба ва такмили ихтисос дар дохил ва хориҷи кишвар бо дастрасии дастгоҳҳои муосир роҳу усулҳои нави ташхису табобат ва ҷарроҳиҳои вобаста ба бемориҳои саратонро роҳандозӣ карда дар ин самт муваффақ мешаванд. қариб 6-7 сол дар шаҳри Пориси давлати Фаронса фаъолияти корӣ намудам ва донишеро ки онҷо андӯхтам ва мубодилаи афкор, мубодилаи кореро ки онҷо гирифтем, имрӯз хушбахтона омадем ба давлат ва онро инҷо роҳандозӣ карда истодаем. имрӯз барои маркази мо воқеан як мояи ифтихор аст, ки мо ҳамқадам бо давлатҳои пешрафта метавонем ба бемороне ки ниёз доранд ҷарроҳиҳои навин мураккаб бо истифода аз усулҳои технологияи муосир пешкаш намоем. ин навбат ҳам вобаста ба анҷоми ҷарроҳии мураккабе, ки қаблан бо усули анъанавӣ сурат мегирифт, табибони марказ бо истифода аз имконоти мавҷуда тавонистанд, ки эндовидеоҷарроҳии омосҳои қафаси сина ва ковокии шикамро дар сатҳи баланд гузаронанд. пеш ин беморон агар ҷарроҳиам мешуданд, яъне бо усули анъанавӣ як стернотомия мекарданд. ин яъне чи як буриш аз гардан то шикам пурра ҳамун устухони сари сина яъне бурида мешуд. ин як ҷарроҳии осебпазир аст. беморҳо дардашон бисёр буд. ҳаддиақал 10-15 рӯз дар беморхона бояд меистоданд. то охири умри шовое ки аз чизи металликӣ иборат ҳастанд дар баданашон мемонд. хушбахтона имрӯзҳо мо тонистем ин ҷарроҳиҳои нава ҷорӣ кунем ва имрӯз мо тамоман устухона намебурем.
ما بفته‌های نرم تا اندازه 0.5 میلیمتر بریده توسط اون یک اپتیکا و تجهیزات در آورده با مانیتور کار کرده، یعنی همین جراحی رو اجرا خواهیم کرد. در نتیجه زخم قریب نیست، بیماران یعنی فاصله مدتی گذرانده در بیمارستان 10 مرتبه کم میشد. فراهم ساختن شرایط مساعد طریق مجهزگردانی شعبه‌های مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی امکان داده است که در برابر کارهای تشخیص و طبابتی متخصصان جراحی‌های مرکبی را که قبلا با خرج زیادی مبلغ در خارج کشور عملی کرده میشد همزمان در مملکت راه اندازی نمایند. محمد علی سفر، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. کشاورزان خوجگی تخم پروری به نام نیاز محمد بک و ناحیه جلال‌الدین بلخی از اجرای دورنمای استحصال پخته در سال 2021 مژده رسانیده در این برابر به کشت تیرماهی زراعت وسعت می‌بخشند. ادامه موضوع در گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید. کشاورزان خوجگی تخم پروری به نام نیاز محمد بگوفی ناحیه جلال‌الدین بلخی از میدان زمین‌های در اختیار داشتهشان به طور وسیع بهره برداری کرده سال سال به نتیجه‌های دلخواه مهنتی نائل می‌گردند. طور دهقانان اطلاع دادند امسال در خوجگی در میدان 905 گکتار پخته، 205 گکتار غله‌دانگی‌ها، 210 گکتار خوراک چاروا، 60 گکتار سبزوات، 25 گکتار کارتوشکا و دیگر نمود زراعت‌ها کشت گردیده بود که با نتیجه گیری از جنبست موسم کشاورزان از اجرای دورنمای به نقشه گرفته شده محصولات مژده می‌دهند. بخصوص با نظر داشت آنکه قسمت بیش زمین‌های خوجگی در سمت پخته‌کاری استفاده می‌گردد، سال سال اهل زحمت در همکاری با شرکت اسماعیل سامانی و دسترسی با تکنیک‌های نوی ساحه تخمی‌های سرحاصل و رعایت درست اگرتکنیکای پرورش حاصلناکی این زراعت گران‌ارزش را زیاد می‌نمایند. با نظر داشت ترتیب کار خوجگیداری عین زمان دهقانان با کشت غله خصوصا گندم و جو مشغول می‌باشند. در خوجگی تخمی پروری به نام نیاز محمد بگوفی ناحیه جلال‌الدین بلخی برابر خالی گردن زمین‌ها از حاصل پخته و جواری مکای دان و دیگر نمود زراعت‌ها امروزها دهقانان شدگار تیرماهی را وسعت می‌بخشند. دهقانان کوشش دارند که زمین‌های خالی گردیده را هر چه زودتر شدگار نموده در آن زراعت‌های به این ایام موافق را کشت نمایند. امروزها در خوجگی نیاز محمد بگوف کشتی کاری ایوان تیرماهی چخیلی که شما می‌بینید در همه جا رفته ایستاده است. ما زمین‌ها را شدگار کرده، تخت هموار کرده، ما غله تیرماهی کاری داشتیم تا همین روز خوجگی در میدان 156 گکتار زمین گندم کاریدگی است و نیت داریم امسال 250 گکتار زمین در گندم میکاریم. مهلت اپتیمالی نوای تیرماهی این تا سوم دهه ماه نوامبر میشد. این نوای الکس، سامانی، شوکری، زراعت 70 فرخود 60 می باشد. طور مشاهده می گردد امروزها برابر وسعت گرفتن کشت تیرماهی زراعت ها همچنین در خوجگی دیگر عمل های مربوط به این ایام بخصوص سری وقت تازه کردن زمین ها از حاصل شدگاری با صفت کندن زهبر و زهکشا و دیگر کارهای خوجگی داری که عامل مهمی فراوان حاصل می باشد انجام داده می شود. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار. در ناحیه خوالینگ با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان 13 چاه عمودی از نو برقرار شد که از این حساب 20 گکتار زمین کورم للمی آبیاری گردیده تامینات آبی پولیزی به زیاده از 400 زمین کشت بهتر کرده شد. ادامه این موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه خوالینگ میدان عمومی زمین‌های کورم آبی 2132 گکتار را تشکیل می‌دهد. برای بهتر نمودن حالت آبیاری زمین‌های کشت با عاقلانه ثمرناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کورم آبی در دایره تطبیق برنامه دولتی و اجرای نشانداد پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اداره زمین و گئودزی و اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ چاه‌های عمودی از نو برقرار کرده شدند. 13 عدد چاه عمودی پورا برقرار کرده شدند که حالت آبیاری 400 گکتار زمین را بهتر می‌گرداند. از حساب نوسازی چاه‌های عمودی در حدود جماعت شهرک خوالینگ ساکنان محله‌های نوبنیاد نیز با آب تازه نوشاکی دسترسی پیدا نمودند. در حدود جماعت شهرک خوالینگ دو محله نو بنیاد گردیده است که زیاده از 200 خوجگی را در بر می‌گیرد. مشکلات اساسی این محله نارسایی آب نوشاکی بود و زینه به زینه قسماً محله توتک 1 توتک 2 به آب نوشاکی پر تامین کرده شد. در این موضع از حساب 3 چاه عمودی محله نوبنیاد ساختمانچی نیز باید پر به آب نوشاکی تامین کرده شود.
тавре мас'улини кумитаи идораи замин ва геодезӣ ва агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд, баъди таҷдиду навсозии чоҳҳои амудӣ дар ноҳия қисман заминҳои корами лалмӣ низ пурра обёрӣ карда мешавад. аз тарафи кумитаи идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ховалинг 13 та чоҳҳои амудӣ барқарор карда шуданд, ки аз ин ҳисоб 20 гектар замини нав обёрӣ карда мешавад, боқимонда 400 гектар бо об хуб таъмин карда мешаванд. дар ноҳия аз 13 адад чоҳҳои амудӣ дар 3 адади он барои кори муназзам трансформаторҳои нав насб карда шудааст. тавре таъкид шуд, чоҳҳои амудӣ дар чуқурии аз 60 то 100 метр аз нав бо васли қубури таҷҳизоти обкашӣ иқтидораш баланд барқарор гардида, дар ин давра бинои якчанд иншооти обрасонӣ навсозӣ карда шудааст. кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия, идораи заминсозӣ ва масъулини шуъбаи кишоварзии ноҳия иқдом гирифтанд, ки таъминоти оби полезӣ, назорати мақсаднок истифода бурдани ҳар як қида замини корам ва зиёд намудани майдони кишти зироатҳои кишоварзиро ҷиддӣ зери назорат қарор дода, дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ва пешрафти вазъи иқтисодии ноҳия мусоидат намоянд. бинандаҳои азиз, бо хабари гузоришҳои тозае ки дар ҷараёни рӯз ба дасти мо мерасад, мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ҳатман ошно месозем. саломат бошед, то боздид.